Sanibonani Mzansi, ugcina Mkhize okhulumayo. Sengibuyile bakwethu, ngidinga usizo mayelana nalendlu okuyikhaya lami nabantu abami. Phela kwekhaya esinalo leli. Inkinga zami nalendlu zaqala ngo-2023 ku-October nge-3 lapho ibhange ladayisa lo muzi wami ngokungekho emthethweni. Ngiloku ke ngihlukunyezwa umuntu othi wathenga lo muzi kusukela last year ngoFebruary. Ungihlukumeza ehlangene nabangani bakhe nezihlobo zakhe. Ngiyakhumbula ngithi wayekade ephulelo lubonda lo bedroom yami wakhipha ifastera. Ngalibuyisela ifastera. Wabuya umfowabo waphinde waphula futhi. Ngiyabona silala kunjena nabantu abami bamantombazana. Silala kunje. Impilo zethu sengcupheni. Silala nje kunjena. Lo muntu waphula amafastera umfowabo lo muntu wathenga lendlu. Wabophisa ingane yami yomfana ngokuthini uphumile wazama ukumstop ukuthi angawaphuli wonke amafastera lendlu njengoba ekade eshiya ukuthi uzowaphula wonke amafastera. Simoshelwe impahla zokugqoka lana bayasitswinya ku-electricity nini asikwazi ukuconnecta kwi-electricity masithi siya-recharge akurechargeki bafike batempera nemitha lana the main box engalena benza ukuthanda kwabo time and again u-electricity asinawo asikwazi ukuconnecta and u-electricity lo esiwu-rechargeayo thina bayawudonsa bona uze kubona angazi ukuthi bayenze kanjani leyo nto usithi phakade efikile lana ezokwenza ama-audit bayibona yonke lento eyenziwe labantu basihlukumeze ngeindlela eziningi ezihlukahlukene ngibala ne-sexual harassment kuloko kulezi zinto abazenzile ngiwavulile inqwaba yama-case lapha eMondo Police Station akwenziwa lutho ngazama uku-applyela i-protection elentozeni la eBoysens Magistrate Court ayikho into eyenzakele akwenzakalanga lutho ngafaka i-rescission application eHigh Court ngichallenge ibhange kulento ukuthi lidayise umuzi wami ngokungekho emthethweni kodwa lo muntu usekwazile ukuya la eBoysens Magistrate Court uyo-applyela i-eviction ufuna ukukhipha mina umagistrate wakho ungihleli lana ufuna ngifike nommeli engakamtholi ngehla ngenyuka ngifunana nommeli ozongirepresenta pro bono ngoba anginayo i-income ungihleli lana ke manje uyabona ukuthi ujaha ukungi-evicta ngize ngizibuza ukuthi is he part of le syndicate yalezi indlu na bayazana kwenzakalani angazi kodwa ngikuleyo pressure ngidinga usizo Mzansi ngidinga umuntu ozongimela umuntu otrainiwe oyilo practitioner and specializer kwi-property law angimele angisize ukuthi ngilivikele ikhaya lami ngiyabonga. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Uyaqhubeka nokhala ugqina lebe smart kakhulu ngakamajula laphana kubusibaya. Ukhaliswa indlu yakhe siyathi ukuthi asicala kuyibona ivideo lecishe ifana nalena labonakala khona akhala years back. I think it was 2 years back, if not I'm not quite sure, but not this year. Maybe last year or last year bekakhala khaliswa ukuthi kunebantu labafikile lapha endzaweni yakhe bayamqosha bacela italibonza sibabonile nje labo bantu labo. That person claims ukuthi le ndlu yakhe wayithengiselwa libhenki and yena uyasho ukuthi libhenki lithengisa njani indlu yakhe. So kwake kwaba khona isikhathi labantu nika khona ama-donation kumamgqina bamfakela imali bamphosela because bekakhala athi bayahlupheka nebantwana bakhe bantu bamdonatela. So she's back again uyasho ukuthi bayaqhubeka nokumhlukubeda lapha endlini yakhe baphila kabuhlungu uma-case wavulile but akasidakali. So people were just saying ukuthi hey isikhathele sitokubona next year. Some were saying ukuthi hey simvela buhlungu sheme ngumamgqina zameni ukuthi simphosele sidonate and labanye bebathi njena sikwendi thina lokho mawufuna donate oyi-1. So people are just saying ukuthi kungani ma-actors ahlala netinkinga tetimali umuntu uyadla imali yakhe ayibhubhudla makasa-actor angaseyiveli kwakusasa. Baningabi lesibabone bakhala basho ukuthi baqela ama-donations they are suffering and labanye bantu bakubona akuyinto lebi leyo ukuthi ngazuthi ama-celebrities they are taking advantage yebantu because they know ukuthi bayabathanza baloku baqela ama-donation. Awusho wena mbukeli lapha ekhaya ukuthi ucabanga ngaloku lokushiwo ngamamgqina Mkhize. Mina nawe siyobonana kulenye lensha ledaki video. This is the end of my video. I am signing out. Goodbye.